INP Mizo channel clear tu te chipai levek ule mai ni som pali ania enom na mun thewa hun tha in chan kan bei sei Myanmar ram chung chan chin langsar zual kan clear ho le anga chumi nuwa Dr. PC BXC mathuziak kan ngai tha ho le don nia voin mai ni som pali zirtop ni po hian Myanmar ram chung khopui rang ranga Sipai Council thu nei na du lovin kongan zo na sa hle Mandalay khopuya chuan university student lam an thok thale hlea fascist ho hian men op mai turani lo ti in an au vut mai ni rengun khopuya po nei in rin chuan in ne nge yang ti banner kengin voin khan na satakin kongan zo le lombok Yangon Regional Federal Army YRFA chuan nimin mai ni som pathum khan thu chua asiama thu chuan siam ni mai ni som pathuma tangin Yangon khopui chunga township ranga defense force tenen Sipai Council thu nei na atop thlenga noi bo tura ma an lak tan tur thu an soya Mipui te film khur le zual turin an cha thingpui dora rei tak thute Sipai lamtang Dalan te zinga omlo tur te in le Sipai lam mi te ne na in nim nai lo khrim turin Mipui te an nge na ni Chin state lama po Buaina asaw sang zel pakhuku kongpui dunga chawthuwa Sipai terrorist tele PDF te anin kap ve boka Sipai pakhata thia midang pali in hliaman tuarbok PDF chawtu region chuan thuwa chhuwa hei hi nizan lama thil thlengani hetianga anin ka tak zela wangin chawtu PDF lampoin tuma veivak lo ram turin Mipui te an hriat tira veivak satlia te chunga van doina lo thleng chu kan boi pui theiri lowang an ti ni deuh ber Chin state chimlam khopui pakhat kan pale ta po nizan dar kwale minute som khan CDF Sipai te chuan Sipai terrorist an kap ve boka ma se silai hi voinga emovel chawa puaka thile hliam an omle omlo thu chiang hriat alani ri lo thu Haka Times chon soi nimin mai ni som pathum tlaidar nga vel khan matupi khopuya sanbong veng Haka pan nokong puya Sipai terrorist ten salai Ezekiel chu chan le wang po omlovin an man mai ni som pani nia Sipai le CDF te inbiak na in omzia nei tak lova kha chuan azan lamatang khan Mindat chu abuai ngal tamaya kumsom pariat mi tlangwal thang hung thang chuan anun na achan to a Sipai terrorist lampo thi le hliaman om nge yani nizan lama po anin kap chhun zom ta zela ti chuan mi nong hlain chuan rengun township paruk lai mai chunga Sipai in op na khau tak mai martial law apuang ang khan Mindat khopui po martial law noya ada ta ni in nizan mei ni som pathum zandar riata MRTV chuan soi ma se hei hi Mindat lam chuan an du lo na samai mei ni som pani atangin an buai tan le a nizan lam khen khan an buai hle ni kha nizana Sipai Council lamin chutiang chuan martial law puang takma se mei ni som pali tukina chuan Mindat Civil Defense Force te chuan thuan chhuwa ve ngala Mindat Township huam chunga Sipain thu nei na an nei lo an ti ve mia mai ani chutia ma nia in op theina self administration an puan rual chuan chawtu lamatanga local motor paruk an hal sak vek thu an soibok Mindat Civil Defense Force atelve pakhat chuan an din mun ti hian a soi tukin jingdar somvel khan Mindat lamron pan motor paruk chu kongpuya kan lo ka pa kan hal kang vek bok ral thuam enge mozat kan lak sak boka Sipai pon thinwal Sipai then khat chu ram palai lenga an tlan chezo ati ti hian Mindat chuan Sipai martial law puan chu makangai lovin keimani tein kanin op theilom antimaya tun ma a tlang mi te loin op na dan Chin Act mangin kanin hruai ri mayang anti chhun lama po indo na akal zela CDF atel pakhat soidan chuan civil lammi panin ramtan nun na an hlan to pakhat chu ni zan lama kan soitak thang hung thang ani a midang pakhat hi tukin khopuya tanga ni chuana lama anin do na thi ni in sniper kut tur thi ani voin chhun lama po helicopter tenen Sipai terrorist lam hian beipuyan thlak chhun zom nia hriat ani
tukin mei ni som pali jingda rukvel khan michina khopuya kan boza bank kot sipai terrorist lamin security an lak na taka boma puak le ringot mai boka sipai terrorist lam mi pakhatin hliam atuar ni in kachin news group chona soi hliam tuar hi anaviu maya motorin damdoi in an panpui ngalani kachin state tho mumau khopuya po an khopui administrative officer tukendar som pakhat khan boma puak boka mi pali in hliam an tuar mumau le chevel hi KIA le sipai terrorist te in ka na ani awangin zanlamdar rukatanga jingdar ruk inkar hi tuma pon chhuwa phal ani lo kachin state lama sipai terrorist le KIA te anin doreng kanti mai thina KIA hi akhai pa berti taka kan soingun bera nam sipai dang thom wang adai de view maya entianan CNA te po hi kandem du rum mai thayani mase sipai council do turin anlo in thurwal thiam hlom view maya KIA chau nilovin heng nam sipai dang AA anti Arakan Army Rakhine hote CNF Chin National Front Chin mi te nam sipai te TNLA anti Taang National Liberation Army te MNDAA Myanmar National Democracy Army Alliance anti kukan ho kanti mai thin kha khang ho te ABSDS anti tele SNA anti Shan National Army heng ho te hi kachin lama hian KIA sipai te nen minong hlan sipai te an lo do za vekti nimin me ni som pathum khan KIA nam sipai no thun ong chuan a soi ni in social media lama mu tur om ta KIA le AA nam sipai te inkara po hian in rin ton na anget chhozel ni na langa thian thatakan ni chhozel po abesi omveu mai Arakan Army ho tupa General Thun Met 9 hi a thluaka thave hle ati thei ome anram Rakhine State chunga Buaina omlo tur zongin le a Buaisa KIA te lamatangin sipai terrorist aka puive ta charani hei hi KIA lampo hian an muthiam veu ta ni in alang hetia nam sipai rang an tran rual khom tlatawangin alo bum po tun thlengin alahim ati thei ome CNF te po hian sipayan nei pung ve hret kan video masa February thalai hol vela khachuan CNA sipayan tamtok lo thu kan soito a ma nia sipai terrorist te hankap mai turchi anla nelo kan ti kha ma se hetia rama boi chhota ka chuan chin mi thalai tam tak ramle nam mangai na nena nam sipaya lut an om ta treu maya sangkhat zakwa somriat le pariat kuma an din tirlai ai khachuan tam ve to tak chun ni tuna an chairman pujing chunga ania staff of chief anti mai commander in chief chu general uhla thun ani tuna hian chin state thantlang township triau lui bula tlang lo khua atanga hlalem lo india nena kanin rina bor vela headquarters an nei an din tirlai vel khachuan sipai zavel an lo nia sipai nena in ka po an nei ngai mang lem lova sang ni le som panga kum khan NCA ya ming sign ve in peace process steering team an tel ve ni te chuan sang ni le som ni pakhat alo thlen chuan CNF chairman nalo thok thin Dr. Lian Mong Sakhong chu CRPH na sarkar tharadin NUG ya Federal Affairs Minister of Union ni na an pe ka wangin a IO in pujing chung chuan chairman na athok ta ani komen mei khatir vel khan alobum in ka na CNS sipayan thitel ve nia hriata ni tana heta tang hian CNF te po hi kachin lama hian an chetlana sa nia ngai na alo om tana soito ang khan rama buaya zara ramle nam chan chu tul na in a or thlunga nga nga tuna hian CNA te hian brigade paruklai an din ve thei ni in an soya sipai sang ni vel an nei to ni in an soi CNF te pon om mai lo ti voin lama po an thalak then khat anon phaulang vele ta hlol maya chin mi te nam sipai ni tling takin ronding chuak zel se a beisei om khop mai an training thataka an zo thei nan te ramle nam dam na na ma an lak thiam zel thei nan te trong trai pui an mamo tak zetani ti kha thei ngil lo sha mi la thange kan video masa khan tun ma Burma jail run thim rap thak zia tlema zong kan soya
tun trum spring revolution a hlo tin lo pal hlo chuan khatiang je phet kha mi tam tak chan tur ani mayang ti kan soi kha then kha chuan kan soi war dewe mo nakina chuan khatiang ang kha chu awam to kher lovang emo kan ti mai theya ma se soi thei mia lo nakin chu soi lo tun na ya kong zole cdm an siam wanga an mi man te sipai nan soi sak dan mit nge ya mutu te tong kam hi ngai kha ka hre om du hle politics awanga zel tang ku thu chi chuan Myanmar harp media nena tunlai revolution awanga an man tak mei che then khat chu an za mo atanga thia chhuat thlenga hrem tok an om thu a soi tlat mai sipai terrorist ho hi an sual hle ti tuna po hian a lang rengani ku thon chi chuan ti hian a soya sipai terrorist te chuan a tira tangin human rights bo chengalin Myanmar te chu an Vawiin an soi sangal maya chumi nuwa dop turin mian dop na lock up lama an kalpui lea chuta po chuan human rights palzu theyang berin ana theyang berin an cheta thina ni an overlook tu ka wanga nunna chan ta te an om le thina mei chiang an ni mi pa no pangian ni pui tling to ti po an ngai tu ngai lo hrim hrim an mi dop le hrem na na sat zia chumo mei che then khat phei chu an za mo atangin thi te chua pha hial thina sin hetia an dop na le an hrem lai lok na lama thita mei chia engi mo zat an omani ati arab thak du viu mai tuntum spring revolution a hian hetianga aru ka an hrem hlum ti vel telmi lovin hriat thei china nunna chan mi zariat an tling trep to a man tok hi sang thum an chuang to bok Myanmar chuan sikul kala hun tran ta a college le university te chu sipai council in zirna chhun zom turin thua peto a primary atanga high school kheng sikul no pangte chu dan pa nga ya chuan zun thatira tangin zirna an chhun zomanga komina ero a chiang lo chhota vek mayani hi university le sikul tam tak chuan atu sarkar zok hian nge min op ti po soi hlei theilovin ma nia lo in op lai lok thu an puang ta sup sup maya voin mei ni som pali po khan Yangon West University point ma nia in op lai lok an ni thu an puang ta ringot maya chutiang tho chuan Yangon University of Technology pon ma nia in op lai lok an ni thu an puang ve ta bok hetiang hi mun then khata a thleng nual to ni tunlaya Myanmar ram chung din mun hetiang hian khai khom tamai la a fia thokhat tura nga yang o Myanmar ram hi tun taka hi chuan Mipui hriam hrei chelek tur nei lo tele ral thuam thapui pui nei sipai lalten thu nei tu ni anin chu me ani bera Mipui lam hian federal system thataka ram in op an du ve to a sipai lalte ro chuan an ho sakna le thu nei na hum him dan tur cho an ngai tu ve thung kalna tur bik po he chuang lova rel kal chuak top te hi ang lam lama ani lo le nupui pasal soi tur he uk si lova in la nu emo in la pa ve em anang view bokani an bank te la chu aruak hiai huai tran ta a voin lama phei chuan cb bank chuan sum chu a oi to lo ti thu a leng na sa hle an atm la chu cheng singa chu tur po in ni leng van voya nga angaya sikul anan hong ve uk taka zirtir tuan om lem hlei lova college an honga kal an om lem lo boka nikum covid wang lai khan sikul kal thei hun an clear thupa tuna ero sikul kalan du le thak lo damdoi ina doctor an om lova an supermarket te pon tlo tu an nei mang ta lo Myanmar am chung chanchin puang tu ber lo ni thin mrtv la chuan clear tu nei ta lova sipai council te news puan chu fiam thu tho nan takan mang ve te mai ani department tin chu an ni ngayen an la ni renga thok tu ero an om lem hlei lova an ro rel na kot la chuan thiam lo zok thiam chan tir dana thiam ta ema mi hring tel lova demonstration siam tam na ram ani chho meka thu nei nam neyemo inti Mipui tam zo ke na thuan oi der silo minong hlain le athui ruai mol lutuk hovin ram anti chemeka anti chhia ti ero anin thredu mi asilova chu tu na Myanmar ram din mun toy te kan soi fia dan ni phot mai te se Israel Air Force F-16 jet fighter in Káwl guided bomb thaber pawl Spice 2000 MK-84 warhead kezi sang khatarit zan thim le khoche noya po
atum meter chan ve bial po thel ngai lo kengin ain ready thlap ne soyani a India point hetiang guided bomb hi alei don khan ain chinan Pakistan ram chunga helin khorna balakota athak nualani kha athavia waniang an re tamak mai ni kha a guidance kit hi Israel siam ni in a bomb a warhead hi USS siam ani tichuan Dr. PCB ak siamat huziak mangin Middle East Buaina i clear hole phot teng u chanchin thar ber ni to lo ma se an la in do thum cherchera top zai an la rel si lo wangin Israel Palestinian te in do na rura tak mai hi atlang pui ilo thlir zoyang o nili anita Abraham an afapa Isaka ahlan na mun Jerusalem Solomona temple sakna tlang Judati le Muslim ten mun thiang hlim anti ve vea sakho thila pui punna lian tham an siama tanga inti boina lo chuak chuan so kho ka nei lian hle Gaza atangin Palestinian sipai Hamas ho chuan bom mit nei rocket sang khat vel zeta tamin Israel khopui Tel Aviv le mun tam tak an bom ta chur maya Israel sipai ten an lo chang let ngal wata heng bom za som kwa vel chu missile ka thak na Israel anti-missile khol tha elkhen Iron Dome mangin Boruak an lo kap thavika ka thak sen lo tlem Israel ram chunga atlapuaka thilti chiat nei venial chuta le lo in ral ring sa Israel sipai te chuan an bom mit nei missile lo om pui te chu an jet fighter chuan vor F-16 le adang te mangin Palestinian khopui Gaza chunga chuan mele kat an surtir ta chur maya Hamas misual ho mun pui te chu an phin dar ne hle an target te khat thel ve heklo Hamas hovin tomku katana an man in chong sang pui te chu a chim sop rup tamaya hemi kan report lai hian mi somret pasari la in nun na an chan to a Israel lam mi pasari an thi vea adang zong chu Palestinian lam ve kan ni tun ma tangin indo bultan tu te chu Israel te mel malam hlir an nia maseral thuam lama anin thlau lutuka Palestinian lamen rocket sang chuang zet an ka chhuate hian an target ka fu anom manglo marlam Lebanon atangin Israel lam hoizongin rocket pathum anon tir phei ve te phei chuan Israel ram chung hi abuk thelin an thela Mediterranean tui pui chunga an tlaper vel tamai maya chak ai vel te chuan an ral khel pha viu mana Israel te sipai te ro chuan thotan ne tang khan Hamas fir kho target zasari zet chu fu zetin an cheu dar vek thunga missile pakhat po vanapa hol chu dar vek thei khopa chak le thokna ania target zasari zet anan khuai nuai mai ani chuan hlok lawan ti ve khopang Israel mi le sa nun na pasri thleng nan chuan ala in la hlei deu mase na sa zo ka vuak turin Palestinian ho khuan farwa thinlung anga sakha an puthap mai zonia tloman tu ma zong lo mai ni dangang boka Palestinian ho thlawang howa iwan awen tra o tuwa ceasefire an dil puile ma nge hian Israel chuan a mel ma te tan mun lo phin dar vek man hi atum thin renga indo lo la ya mel ma te tan mun an lo chin chia lok te chu indo wa chu vele ni thum chungin Israel sipai te hian mit tur hian an retreat the zelani America President ro pui pu Biden a ro chuan atran zok Palestinian ho chan chelu tuk chu ti ngai na helovin tong ngai na helovin a kha lo chi vela chu chen engma soilova angoi reng chu America Mipuiin an dem fe mana putram puya thin poina tur talofa khai pubai Israel thawangi ho don ange chengkol ang maya ingoi reng le tia an kap zo chu public opinion lamin an lo pui dual mai sia re tak chungin nie Israel hian beitu te laka self defense a chet ve chu ati turania lom ti in arun dala aron support ve ram Israel lam hian bom manga mel matan munati chiat chu thukhat Hamas ho tu lolok deu pangalai antom kuk mun rang atanga arek chuak thei hian Israel secret agent Mossad ho thil riat ruk ril thei zia atar lang chiang hle ni tuna pheichon Mossad hi khovela intelligence thale hlo omber anita America CIA hi khovele nan hlo ber ni thin ma se corruption le democrat politics ina ei chia da wangin Trump president laya
an na tho langsar le ro pui berchu an president Donald Trump phiar ruka sang ni le som ni in thlan ti kholova tenom taka Biden ti tlin chia kha ani taringot maya a result khovel in lo tel chu America ramro pui chu China Communist Party noya akun ta a China in hlo tur heto heklo Burma sipai ho tulu tham na manga a control tlat misuak sual ho fui porin Mipui thanlal civil sarkara pai thak tira aram pum chu thi senena luan tirta ani drama hun lai hlau le khura om hle hle Biden an Palestinian hawaron support te chu anin ti huai vele ta antan chiat na zakhuwa thleng don ti rephal lovin an ngam lo Israel chu missile bomb mangin an bei vele ta fak maya zun tenu kasiamang che lungai na hlir ti chu Palestinian ho hian atakin an chang tamayan hi tuna kan ngai thak ta kha Dr. PC biak siama thuzia kani ole thlir tu tenin lo beng war pha kan bei sei kan channel min hlut saka min thlir sakzel turin kan ngen buka chi u kan lo me